Ke tlile mo wena because wa tsebo etsalang between nna le Menzi. Ke tlo kopa di-blessings tsa hao because already se ke le pregnant. Aka ukhosa Menzi. Malumekazi asikisokwenzakele. Okay. Lo muntu. Ke kena kae? Awubona ke be di mmametse ke ba sa ithwela. Ba re bona ne ba sa tsebe before. Ya ke re ke ba tshweditse. A ke re ke ba boleletse. No tshwantse Let's re le mo relationshiping mama mara gore ra no utlwana. tshwantse ke ba we stopile. No tshwantse we stopile. Bebengazi ukuthi bangithi babize thina. Ka batla go futsekise mo jareteng yaka. Ke a kopa please. Motho mo le O ka go lela botwa wena. Motho mo le ko Ke nna. re o ka go ba lela abutwa o na. Motho mo le kopa o araba. Le abutwa ha o Motho mo na. le ke kopa o araba mama ka hlompho le bikokobetso. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Pascal Blue Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiepascal.co.za. So guys, today ke ngoletse ke my brother ka mona le Ausi ka mona, ke tlo mo ba fa fela chance gore bona ba ihlalose mabitso a bona ke bomang le gore ba ngoletse. My sis le kae? Ke teng le kae Ausi? Le nna ke teng Ausi wa ka, kopa fela jotsa di-viewers tsa Josie Pascal gore wena le bitso la bomang le gore wa go ngoletse ka jeno. O nna ke Dimpho Morake. Ke ngoletse Josie Bioscope o tlo jwetsa mme wa ka situation e ke leng mo yona. Ntse ke date my cousin for 3 years. Re tlhakane ko sekolong mo Bram. So mama wa tsebo re di cousin and already family se tseba. But go thata gore mama accept the situation ya ka le yena. Ene ke motho o right o batla lo nyala already se ke le pregnant. O ile a re gotsa ka yona but then still nna ka decide re qhubeka ka yona because ne setse vele nna le re le mo relationshiping. So my mom is against everything e leng gore ra etsa. So ne ke kopile gore re tle re tlo bua le yena re utlwe gore yena o reng. Okay. My brother unjani? Sikhona kunjani sisi? Ke a phela le nna. So kopa botsa, okay, kopa jotsa di-viewers tsa rona le bitso la hao pele ke tlo botsa question le bitso la hao. Ke nna Menzi Dlamini. Okay, abuti Menzi Dlamini ntho ke batlang ho tseba gore ke a utlwa my sis gore wena le ena le di-cousin ni hlobana kanjani wena no sis kahle. Usisi umama wakhe shuthi ithe umalumama amshada waza naye emendweni. Okay fine, si related but not that much. And mina angimazi ngihlangane naye eVethi. Ngikhululele eLotuzana kwaZulu KZN eScott. Okay fine, sahlangana esikolweni sathandana nyamthande ngisimisele ngaye. Namanje sibizene na ukuthi nisincede nikhona ukwehlisa umama umoya. Isithukile leswaye sinibizile. Mara kodwa yena uyalazi udaba. Uyalazi and sekakhulelwe una 2 months. Oh, usekali pregnant tani? And futhi ngifuna nokushada ngisimisele naye. Ngahlawula sisi wami ngihlawule ngishade nokushada. So seninesikhathi singakanani wena no sisi nithandana? 3 years. Siqale esikolweni. Siqale esikolweni eVethi sena 3 years. Namanje sihlala sonke sicashela ema flat eBerry. Ene ko Vethi vele nelusosi banu ganhlanhlo wetsala Next. So nina kahle kahle ngifuna ukuthi today nje no re lo le khapa ko mama re mo convince ring I understand gore ba utlwana lava yes Exactly. Kanjalo please sikhulume naye ene sesifuna vele unomphakathi wazi nefamily yazi. Uyabona officially ivele TV. Umama makangathi yena o against this thing re yetsa jwang? Whether wa dumela or ha dumeli rona ra ratana. I mean re tlo nyala se ke le pregnant. So there's nothing e re ka etsang. Wa replace or ha replace we still going to continue ka relationship because of ke ntho e seng lele keng ntho ke re ke botse mo pele re fihla mama keng ntho e hard ka tsela eo e etsang gore le ska kgona go gawana ka ntlo pregnancy ra ratana. Yes, and one tlhokomela Menzi most of the time di fees tsa ka nna nthusa o patala le ko resi le dijo ntho tse kang tseo ne ke sa mo sokodisi mama ke ena nna ntsa nthusa. You understand something mfana ngoba nina 3 years injola ni find out ukuthi ni related kanjani izithi mhlawumbe ke wambona isi picture wabona ukuthi lo umuntu ka baba wakhe ni find out kanjani ukuthi you guys are related and it was after how long senijolile? Ne ke postile mo status ne re tswile nna le yena re le ko Wimpy or Spare. So mama already na le WhatsApp so a bona mo so ke tlile for the holidays a bampe ya mofatsa mpotsa gore ke mo nyalletseng teng ke ngwana monna hae ka side la monna even a re di blood cousins as such ke ko a nyalletseng teng so ha ke sa mo explainela ntho mama wa lwana o ba hae so mama hana ngwana ko bohading mo yena nyalletseng teng ko family ya bo ke one ko mama harana akina brother akina sister no so that's why I against yona ntho eo. So ha ke sa mo mela mabaka wa lwana. So ka gore ke mo ntato a se ntato ha wa manene. No, wa se so ntato. o go ka yena ntato ha.
tate wa ka gala na tlhokofale kwa ko hae ko Okay, Qwaqwa, okay, eh. ne ke batla go tseba, okay. So batho ba ba uleng tlo yetsang re tlo le khapa he my sis le my brother re tsamaye re yeng ko mama re lo utlwa gore yena hantlantle o go etsagala eng ka taba ena. Mr Johnson Lovers, can we please move? So when asking lovers ntho se ding ke tsona tse seng sharp tse tswa re di family di ska re tsebisa ba di members tse ding tsa di family wena because of nending tshwe e dangerous kana kwa e west ba bang ke bana ba motho ba ithola se ba ratana. And manje West Party bengizosho ukuthi mfana ngiyabablema because vele ngiyabablema sisho ukuthi siyayipromote lento ukuthi mabamithisana abantu bezobhalela iJozi Bioscope izobanceda. Manje sengishaya ukuthi my brother beka support ngoba usisi uyasho ukuthi nase vets school fees bezithi mashoda thukumbhatalela lapho nasi nakwi race mayengaba akakwazi ukubalance of which it shows ukuthi my brother played a role empilweni ka my sister so and it's too late. Ngapha seka pregnant phela sesikhuluma ngomuntu o preki ongwana hayi wantu otlohloka ngoba lentatu wa hayi phela hayi angazi ukuthi you understand. I understand mfana and babhalele thina already sebena 2 months pregnant at least if bekungakabi nomntana bese ngaba encourage ukuthi manibona itlweleng ngitho so because if I promote di cousin dutlwa ne ha ke tshojwa mabetjola nina abantu abadala especially beyi family kunokwenzeka wena bhuti ukuthi bezale umntwana ngathi uqhwagekile yabo ngathi umntana one problem. No, we're not blood related. I can explain it before. Gore na lena we are not blood related. Ke o cousin my hore sis ako play na le na yena go phigisi se re etsa etsa le ba re shebelletseng wena motho molo hore kana kweng batho ba ba o re sale le gona ntse re tla gola ba re jotsa hey ba bona go utlwana le ngwaneno le tla thola bana ba disable wa utlwisisa asiplananga yazi asiplana ufana nempilo ngayiplana kanje iza diwiza ngakhona you understand and so sesilapho mele sizoyenza njani ngoba ngiyamthanda ngisimisele naye. okay oh ke yo motho molo ke mang ke mama. okay oh motho molo le kae Dimpho agema Menzi Yebo ma. motho molo kopa o stimphotle ka mo please wena buti menzu ska tlo motho molo le kae teng kae ke teng mama jale motho molo ka hlompho le bikokobetswa ke tsebe go right re bue le wena re emiswa ka maoto re ne re ka gona ho thola ditulo ke tla lata ditulo ka montlo oh okay yeah cause kunendaba ya una le taba re batlang go bua le wena okay motho molo a gatlela ho tlolwana mohlomong Menzi ubatlang mo Nosilandela abantu ngoba kunendaba emele sikhulume uyabona uzokuchazela uDimpho. yana batho ba ke bomang ba mama re batho ba Jozi Bioscope o buang lena monana ke Lady Blue Lady Blue oh singabe sikhona esinye extra nyana a ona ses extra ne a silate scheme a ke tswa fa o bua le mama omba o kwatile sengitsafa manje ukuthi imic yethu mayizobiloki o re ke tla dula ka mona mahareng o tla dula mo osi a ke tsebe o se Dimpho ka dula monana o ska furalla camera a ke tsebe re dutse right kumkane mona ya motho mo luka my brother ko potlele so kam o ska furalla camera kopa o ishebe so tena fela hanyana ya ke a lebo motho mo lo re ngole se ke o Dimpho ka mona ska hare le batho ba Jozi Bioscope jale ke tlo mo fa fela motsotso le sebaka so rena re jwetso hantlantle wa re ngolletse angithi mama ke tlile mo my osi oh thank you ke tlile mo wena because wa tsebo etsalang between nna le Menzi ke tlo kopa di blessings tsa hao because already se ke le pregnant and you know very well rena le Menzi ra ratana it's been 3 years hona ya no azange le cause go batla mo keleng o batla o nlatela wena aka ukhosa Menzi Malumekazi aski sokwenzakele usithwele lo muntu ke kena kae a bona ke be le mmametse ke ba sa ithwela so ale mameli ke kena kae bese ngifuna nokushada ushada yini oh so ufuna nokumshaya sengifuna nokushada ngoba una 2 months ushilo shame ngazi noba umuntu omdala uyabasola kodwa bebengaza ngithi the way abasichazele ngakhona bebengazi ukuthi bangithi babize thina motho mola ke re babisitse rona that's why lava sa bona so motho molo a ke re bona the way o sile abuti ba re explainetseng ka teng ba re bona ne ba sa tsebe before ne ba sa tsebe gore ke di cousin ne ba sa ke re ke ba tshweditse a ke re ke ba boleletse no tshwantse le mo relationshiping mama gore ra utlwana no tshwantse ke ba we stopile
no tshwantse o stopile So ke kopa o botsa ha ne mama qeta o tseba. Ska hane letho. Litse mama o qetile o ska hana qeta o tseba ke re arabile jwala ne ke le ntse ke le interview. Litse lona mama no le o tsebile late le hore dintho se di etsahetse. eya e setse re utlwana nna lena re tlhakane ko sekolong ko campus wena a umpone wena wa ntloyela wena o yang tjwaela Motho molo ka situation e ya hore o itse 2 months pregnant again. Ka situation e ya go pregnant o etsa leng? o shabela clinic mara awu yabhaka o shabela clinic yes umlo ngenacala Yes. no and futhi ne mawuthi umuntu enze uneqala Abantwana bangaze ngithi. he yenziwa ngumuntu makathanda abuthi kufutsekise mo jareteng yaka ke a kopa please Ngwana hana lecala and now ngwana tshwantse a tsholle mali. ala una le lona lecala bana ba motho wena o skilo o ka golela abuta wena Motho molo ko re nna kere o ka gobalela abuta una molo hane ke ha ke motho molo kopa o araba. le abuta ha Motho molo una ke kopa o araba mama ka hlompho le bikokobetso. Nka se go ba le abutwa ka ha ke tseba hore ke abutwa ka. But ha o ka etsa hore ke kopana le abutwa ka ke sa tsebe hore nna la abutwa ka re bana ba motho. Hona le possibility hore nna la abutwa ka re qetele re robalane ka baka la hore ke tloa ke sa tsebe hore abutwa ka ke abutwa. ha o so tseba he ha o so tseba wa qhobeka Haeba o mprekisitse se ke tseba o tla tswa ho nna motho molo choice ke nkang ke feng. oh okay Tshwantse lona nka choice ga ska nkenya mo man go nonsense ya lona lona nka choice umuntu omdala ichoice bayithathile ukuthi bazoqhubeka bevana choice bafuna niki ke angithi bayithathile choice blessings wakho umuntu omdala into abayifunayo njengama blessings wakho Okay motho molo nangifuni ake batle ngikutla ke reng abuti menzi buang phela mama o rena abathi letsa jo mama ha ba Ngicela ukuchaza sisi. Umalumekazi uze naye uyamanga asikho related njalo uze naye emendweni. jwadong Uze naye. le batho mendong wena wa bagalla a ke tla le batho mendong wena wa bagalla related mosinaleng I mean o nyetswe ko nna ke tle lona ko lenyalong but still ma it makes sense nna lena ha re related o no galla mo ke nyatsweng teng lona wa go batlo nyala mo mama nyatseng so teng kopa botsa something my sister ne a kere o utlwana mo mama nyetseng teng no so ka wetsa hala pele le kopana mo ne le kopana re le bonane before maybe ka bo mekete ka bo eng hobane ke hlolele o botsa ke le a ke re tseba family e jwang ina lo gogagogana so nna le ena zange ra tlhakana ene mama ke ko anyetseng teng it's not like ke ngwana wa malume o nke wa ko lenyalo nna ke tle le mama ko lenyalo ya no sontse tlhompile batho ba go lenyalo la as much as ne ba acceptile hore ke tle le wena no tshwantse ba hlompe instead o shebile inkinga iqala la ukuthi kuni ningabantu abadala wena mama inkinga iqala la ukuthi abantwana nibayeke bebesikathatha abanye abakamalume bele ningaba introduce kwabanye kuma sisters wabo ukuthi lo yi family yiyo nto ngikwa makalile ba introduce Ukhulele la eSoweto mina ngikhulele eKwaZulu eKZN eScott uyayazi does it matter uyayazi manje masokuleti bafana uwenzani angini bafana uyiqeda wena uyayichubekisa lukompoza lizongitshela ukuthi upregnant ngelaphi ngoku pregnancy yeni mama akiri ki mo batho ngetsa so motho mo le retsang jwa okay o stimpo la butimens ke yo mama o re yena relationship ya hae batle et all ena ha ona makena mo relationship nge ene le etsa jwang lona le ditho nna ra iqhubekisa there's nothing we can do iqhubekisa uswakha okay umuntu omdala ngeke kube ngcono mhlambe mani ngabiza yena la khana sister wena ke tlo saba o wena nna ke mama nna ke le ga o tlintse ke re motho moholo ntse ko hlompha le ba sentse o hlompha mama ka se re tshabe rona re tlile fela o tlo solve maths tshabe camera nna khana maybe camera e tantsosa ingangenge ngithuze sisi angeke angithusa yinix mina ngikuphosebe ke mama ukuthi nibizi family Eyiphi family? abanye abantu bazoyathi ba o sisu pregnant ake ngoba ngeke bestop awuditswafi shame wabe wa meter yo Morning my brother o re bitse TV ne re batle be official family e tsebe se re Oscar mama ha re lona hantlantle ha batle relationship e beteng wena o reng ba nkutlule o usuri lona la iqhubekisa le wena o ntse o dumelana nentwa o ya ai re tlamncenga Bloom fethu re tlamncenga until hayibe kihlawule mele ngihlawule ngizohlawula you understand ukuthi sibize uLentuzana samsaba uyabona ukuthi uchiki kanjani siyamsaba that's why sibize nina and futhi ukuthi yaziwe sesikhathele ukusifihla wena utsama ntsola libo menzi Nasa tsebe before kana bathroom Mama
Mama ke ba Tsela ke kopela metsi. Ukwakhela umkhwenyana. Simpo a ke re wa tlhalosetsa mama rona o sa tsebe mama wa tseba mama gore ne re sa tsebe a be a e re hai exactly wa kgalemela So nagana o tlisa batho ba tlo nketsang ba tlo ntshutshumisa. mara mama re ka se o etse next motho mo le rona re le so ga o hlompha that's why ke tse re hlile ka hlompho Lwena o ska leka in the million years go bala di cousins ao o tlo tlhakana le tsona. No, Blue family yakho uyayazi yonke mama. the motho mo ga o kopa hle siyacela hle umuntu omdala ene I can understand vele I wrong we not saying ha re promote o tsantse a jole mo wena motho mo mo o nyetseng Khuluma ngedamage seyenzakele umuntu omdala. ke a kopa hle mama Wena o thole. ke kopa re lokiseng solve matter e mama Thole o tu. Wena o thole o tu. mama re kopa mama ga o kopa mama ke a o ayidli share And le ba banyane wa tshwantse di kene mo ditabeng tsa batho ba boholo so. Hai mara tlo uthusa O thusa eng o le monyane so? re ka ba banyane mara dikelello tsa rona di sebetsa ska tse batho ba baholo ba ka kgona go A di sebetse. Siqala ukusebenza ukusolve ama case asiqali ngani la. Ke nyetse ngwana o tshwantse lo nyala mo ke nyetseng teng. Mo ke nyetseng le nna nyala ko teng. Promote and asivumelani nayo but so malumekazi what is done manje way forward Going forward ke re nna le eng ko bara or le ye ko shawela clinic. mama ba tla o swalo Yang bara go shawela clinic. nyamthanda serious ngafa la fafa khona nyamthanda uthi wena uzobhatala ama damage kwayo yonke lento seyenzile uzomlobola. yebo ngoba namanje siqashile sihlala sonke sihlala ngale Beria nihlala no sihlala sonke le eBeria Entena nkore le nlatela bana ba banyane ba di camera. A ke tsebe ka ba banyane mara kelello tsa rona mama re dula ntse re tshwara di case tsa batho ba baholo entenang. Sizokubonisa umsebenzi wethu mama siwenzayo uzokubonisa naye umntana. Angakhedi ishower not when umntana wena uyakhekini not la. La ngoba lo no tshantse yena agele nne sengwena ngozongitshela ngeshower wena. You must just shut up now. mama di kena kae tseo jwanong because ne ke tlile mo ke tlo kopa di-blessings tsa kopa go theose matshwafo Wait a king. Ke kopa tu le ska ntlhantshang. Kopa le tsamaya. sibulala umntwana usonta Kopa le tsamayang ke sala le bona ba ke tla dula mo fatshe ba tla bitsa family ya bona resolving to. Lona le bana ba banya. mama ntse re bana ba banyane Siyacela cause thina semsebenzini mama and kuzomele Okay, ithi ngizela kahle kusomsebenzini baba. Umsebenzi wakuphelile ke ngiyawubonga ne. Uthi uzela ulethe uDipho ulethe noMenzi. Ngiyazibongela baba. Uqedile umsebenzi wakho. Lava, it's fine mama whoa my brother wait motho molo o batla o etsa okay Ma auswe le qedile umsebenzi ona ke re ne ba di biditse ba di hirile o tlila ke ka camera le mic o tlompotsa ditaba ke so ke o arabega ke re kopa o ntswele ke ta sala le bona ke ba solve motho molo o tlo bitsa family ngesikhathi sami baba ungangijaka kanti ali utlwi na ali utlwi mama kanti ke reng next ba tle re tsamaya ke re lwanne motho molo bana rona re tlile ka akilwane nna akilwane tlile ka hlompho le na ko tsamisa ka hlompho ke re o feditse mosebetsi wa unana le na ko tsamisa ka hlompho Lava, mama ha re batle wa tseba ba o iketsise motho molo nana ke re ko wena o tlile ba o bitsitse o ntse mosebetsi wa wena o ntse mosebetsi o montle nana ne ke go feleng tsamaeleng ke tla sala le batho ba family tlotlana ke tla ba founela family tlotlana ke re ke tla ba founela batla o ba sia re ba tseba gore ba ko matsong a sharp ke tla founa family okay ke tlo phone Lovers a re tsamaye le right le khotsofetse pele nna Lovers re tsamaye nna ke leboa o lo di le thuseng ka teng hayi serious nyabonga kakhulu nyabonga uncedo lwenu ngoba nawe manje ngathi uyayehla thi uzobiza isho family meeting maisisi ke mama ka re tla bua ke motlwaetse o dula le soso re tla bua ai tsamayang hantle ke leboga nana o okay ke a utla motho molo Lovers a re tsamaye maisisi le my brother rona ga tsamayane re le sia le mama kopa le beng save ibe rona le mathathanyana a hlaileng maybe ke re ga tsamaya mama qala o hlaka me rusi ga tshaba bana ba bona re le siang ka montsa cleaner dinto a re batle mathatha so motho molo bazonicela nisithinde ke sisi mayingabe nizo update ngawo wonke ama updates ne le tla sala hantle ka hlompho motho molo ka sala umuntu omdala cela bazokubonisa ukuthi iJozi Bioscope sithile Lovers asambuza silimaza futhi mama ne re sa tlo lwantsha ne re tlo thusa motho molo
it's fine. Uthusitse ke sala le bona ke tla bitsa family. So tsamaya. Bye bye. Siyabonga mntwana. Bye bye. Tsamaya. Umama simbone nje singena ukuthi lena diyanko ane ubani bakubona bawo introduce abantwana uba makunemigidi whatever nibabiza abazukulu na everything o pregnant mama ka wait king lovers ha ona ntse ka etsa guys la bona re fihlile mona le OC kamo le abuti menzi ene ska re fihla mo le bone re wait askis le mabitso bone bile se ke wa lebetse ka baka la gore mama le rata wait king but then how cho next a ke le bone guys ska re fihlile re tlisitse my brother le OC ska le di cousin mo ba re batla sala ba sale mona taba ena e tla tshwara ke family because of re trial o tila ka issue ra bona gona ntho re ka etsang gore re convince mama I amohele relationship ena so o tlo bitswa family le wena bo mathateng we pa utlwana le cousin ya hao mo eno batla lo tsibisa mo lo o entse mistake ka baka la gore ne ba sa le tsibisa ko ntlong gore lona le bana ba motho gore lona le di cousin ska le bala fela gore email la ko Jozi Bioscope tot so tot today ke a le rata kaofela I'll see you in the next episode.